Ukhetho lwaseMelika lubaluleke kakhulu ukululandela ngoba iMelika inomthelela omkhulu emazweni amaningi kwezomnotho nezepolitiki zalawo mazwe. Siyambona Joe Biden engathi uhamba phambili kuma polls, chaya laphana kancanyana nje uDonald Trump, ukutshengisela sengathi abantu bamthakazelela kangcono. Kodwa ke sesike sakubona phambilini ukuthi ama polls kwesinye isikhathi akusiwo agcina ekhomba ukuthi ngibani ozonqoba, ngoba kwesinye isikhathi kuba nama swing states nama key states agcina eguqula isimo ade siboniswa ngama polls uma abantu sebesiya ku-election. So sizobe sikukhangelela ukubona ukuthi ngibani ozonqoba mhla ka 3 November, ngoba nakho kungaba nomthelela ekuthinini ilizwe lakithi particularly eZimbabwe ukuthi kuthiwani ngodaba lwama sanctions nodaba nje lwe policy ye America towards ilizwe lakithi.